Ashi yonko abusiafo mencheche obi bia na me mama kwaba emma ene pai so na nne ye ba bedidi nkomo ba ko mienu bi yatete nsem bi se doma hene aka se Ghana fo ejeje asante hene so bebre na even ye mampani John Dramani Mahama oko jabobiase anasa oko babiase no oyusu asante hene flag instead of the Ghanaian flag no na ye Ghanaians no ye jeje asante hene so bebre inti nsem ye ba betwetwe nkomare se asem na o kan eye nokre anasa nsem ba ko mienu bi tai akire nti na o kasa ye ba bedidi nkom papa ye beche one mo akwa baba enejuma de ya ade na ewisi yo enne Madiki ya chwe nkomo yi mu kakra nti de na odwen fa ho me na ase na me sanche watiefo yesi se video odi na ebo na uni din a ya na ye bo din de bra ka ho won se e be ka se bra aje ikode but bra e be ka aje ikode na se waju din ane sa nti wo din na ni din me din o me ame ho nti me jin firi obi a ho be se otimi ji din firi amanfo ho de a aha etim friend obi nim na se waji ni din ti e bona din bi nti de na ye boy de bra ka ho bra reverend doctor aje ikode unji udi wi obi agura nkai o ba bia aha but da bo se aje ikode on kai no aha na se waju din we ni patiti very good eti uju din a panufo se ye bo din dwen de ka me tunchia enchia na adom ahene miwra mbacho anwumrei me chiao na fe me sanchia miwra otumfo osetu miwra onso anwumrei me chiao ana abre bia behwe me bia no odi hye me chiao we de meka say quick one de kan no na adom ahene etoda na kokoduru sem no maniji ho na mpanifo se yetene sa na yemua ne sa ye onima bi wo ho a in fact e wo say ye de tutu ye de kan na adom ahene say asante hene ayusu asante flag e wo adwabo ase wasan ma IGP ama yetwa ne puse mampani na yiso asante hene flag anasa asante hene na yiso ono ane flag adwabo na ase no me video na o send ma me no de mi hu ye ne say asoja for police for ma bi na omo akọ parade a omo salute asante hene but asante hene ba no na okita Ghana flag edinanim na asante flag nso eka ho nti doma hene pese o kire say flag na eya asante flag no se ehia Ghana flag yemfa ntofom yemfa asante de no ntofom because Ghana is greater than asante according to me view no sana me hu no sana me meti nsem na sefa say if I may not mistaken in there sana me meti na asem na sefa enti se sana all can there fine ye be hu kwa be fa so ye be kan asem but if not like that na se foforo bi a fine me de kakra me kan say on say encha apo eba bonfo ne di apo bonfo di apo yi na se akola bi nso ko page bono flaga asante fo be kasa wo akura bi ko page abono flag sure na sa bono ma na ye di apo good enti say asante hini so ko ba bi na wa fa asante flaga adenti abeka say yem fan to fom na do ma hene mi mira da na omoba ayi Bunchampim unveiling I was there na you can say bunu fo ne we ye nyina na kita bunu flag ni bia ye welcome nana se de be ya obeba na waba beduro na ye nyina ye hu se ye wura aba what you say so se asante hini kodwabo bi ase ana se oye program bi na se wa ye bibi sa me to me me view de me hu bone a asante hini aye se bia wakofa ne flag eye ne identity se ekoba se bia adwabo bi na okwa that one I do understand on de beko na doma hene so kan say ye fa on unveil Bunchampim Youth Festival no na ono no ka say Bunchampim Youth na no ye nkura it so omo ne so omo page omo flag a omo ni problem bia but wo ye ohene na so okọ page flag na chese o pese o chese say umman no esu echen Ghana man na so umman no so chen ye man ya yeti na say o kan say that one I do understand asante so nsene Ghana ene de ba bia no o frame a meka nokora o ha asante so nsene Ghana eso sene asante enti se bia
oka se u peja o flag ama asante ne Ghana abe pa asante ne Ghana entimi nyepe na Ghana no enya asante what you say so say your blue flag na no mimu say ochen so no opeja na flag gamanche na no opeja na flag what you say bunu no one thing is branding na wo bunu no to call the spade e wo fom branding na wo asante no greater than branding na e wo because Matiti pen piece say asante no branding o ma branding no ama na yekese ni osi ka say asante nso nchen bono no but any o ma see branding na ama na say asante eso chen bono asante esese ne bono land asem na wo kan asante so chen sorry Ghana man yeah na asante nso ne Ghana man and they from Babia and otumfo ya we say asante is not greater than Ghana na Ghana and according to research akra me yeah abakosem munu yenko abakosem kakra na yambeka abakosem but ye ka abakosem kakra abakosem kire say time an kroma agifa hodie no ojeje part bi e de beka ho a asante ye say ono onjoin ne Ghana omu bonkra ta de to so say shena asante e de ne ho bebe she Ghana mu no biri papa mo asante pese ote no no asante betimi ate ne ho enti say ye ko Roma Italy your country, the smallest country on this planet Earth, Vatican City. But sir, Vatican we no, a sign war Italy. Italy a country. The Vatican is a country. A country no a war another country. If sir, what we are hearing no no cry asante hiri betimi akase efi neko mumfam Ghana. Na mesumi mfam asante. Obetimi akasa. So ofane Ghana na efe asante bebre Ghana so bebre nti obi ahia obi Ghana hia asante na asante sunya Ghana enti sa flag na miura domahene eka ho asem no media mi hunu ne mfumso a eye a day is coming na miura domahene beba techiman ana obeye program mi hu se ono ankasa okoba bi a bunu flag di nanim de bet ye youth e wo bunu area hasenum no obi akitakita bi no le tell you kan ka o se no ndi kwan po de ye nkura nti ekuta ye nya hwe ba wo man hene no na okokita opese o kire se wo man no so ten Ghana enti se sia na odi we ya ahyemisami mi nyini na ade nda so kita me enti ye nkura nkura na yesa nka o ten se fato ho because mi nyini mi de benyini enti se ye obi tia na bunu fonkula na anka ye kita bunu flag no na ka beti ye se ye mfanto ho because ye nyini no ye de benyini de ono wa nyini wi odi ko asante hiri peja asante flag wonu wanyini odi ko it's not just a flag no kwampo mo peja no kra na if sana mo kan dia ene yemfa flag bia nto fom pam ye ni flag bia say bunu flag asante flag ochim my flag gamanche flag we don't have any flag apart from Ghana flag that one we do understand but say bunu konya flag na asante konya flag say apu betuna ga tensama ye peja bunu flag like how ye be maso Ubo said, a pobre or ye bunu for be ye flag at Sakase, and the Akotra Batire, and then the Bepo, be the bayan to much channel. I have funny by you be pay the flag no, and you do money. I'm telling you. Mammy, I come in so much dream one. Mimi, when they say that flag may use and say, it's you can say, enhancing your cultural heritage, Bibisa. Nah, maybe to me, there's another man, any kind of mimi can be. Flag in the dear, me name dear, a baby free. Ebeto mu as a CIA flag asemu because the tennis no be me nyesho me hu bibia sa tete no what me be hu kakra no way back 2000 early 2000 dem be hu ye no say ebi ohene te say asante hini ko ba bia kete adoa from na yedi ko na akere say nipa we no you say you dress according to how you want people to be addressed good and yedi san twene ne ma no edu acha hu so ohene na eba no say president eba na ye the flag edinanim na ye hu say oye president ona eba no and even say ebia we president ewo bunu chief no omo said on from deben president house of chiefs no we president na say oba and dey on betimi the flag no adu anim na waba what I say na ye hu say we bunu for flag but me no eno hia me flag asem ne kayan fan tuba bi kura anka de hia ne se kasa na ye ka no nei ukofie bi mu a
akora wo ho bunu ni akora wo ho onte bunu kasa akan kasa akora wonte ya nhwa no nya hu adwuma wo kodu fie bia fie o enye school fie no ya twere say don't speak vernacular me kasa na vernacular ndima menka na se broni kasa no popular me menka broni kasa na wo ko ayi China amoye ko say don't speak Chinese speak P wo hu bi da wo kwati bi wai eno wadwuma na asa ye culture amamere na nkasa na ye to atwene on de ezi yakofa ba naka Washington DC for ewo omo flag na we muso omo flag na like how what we have is Ghana flag a day is coming on ye be ko park so say ko support us mo agya ni nuanom say omo ball na ko asemo agya no semenyo ni nuanom dano bunu fo e kom dem flag be ko asante fo so kom dem be ko ochi fo so kom dem flag be ko afi na Ghana flag no ayira system ni ba bia say tribalism e de ye ko no media mirror nokure ni mentana na doma hene oyobi a ni boldness manage hu asem ha na onfa nhyeni mu obeka akiro ntina asem na okan no na ya adenkyira na asa asem a osi asisu pi asem a okan asisu dua say IGP anya de say wama policefo atwa na asante hini puse na omama kwan ama wa yisu asante flag e wa dwabo ase wa bra Ghana flag wo ho to me sana meti ase but media enka bia apo ebebai nanka na asante hini na ndo mahene wo ba soja force nwan ha ya wusu wa ba na soja fo atwa puse na se wo police fo atwa puse na me soja fo atwa puse oyongo ne me etika na do mahene akanya botre miura nkanya botre na wo ba soja fo gingre na ye butu bi na bia no papa na be atwa puse na ebunu flag di ahim na ka yentwa obi a obesore aba be ka se mumfa bro flag ni nto na ka wo meka nkyere om se asante flag no omu pejai a praise for twa ni puse mi so de for twa puse that time de obia be back o minim se de make matmase a but se onu nana asante hene wa koma praise for twa ni puse onu kwa praise for ma na twa ni puse na ka mema kantikanti o te kantikanti na barracks ho nanka wasi sababu kamna bebe duru se no puse na asante na do ma hina ba no o ma say eh na sante hiri dia police for man say to no do ma hini a soldier for be take kanti no mo say to no be wo say we greater than asante hini but say all attacking straight like that obiti baby obeka say enviness e bia salute no mo salute no e ye wo ya na say bibi na wo kan ho asem enti o say na sante hini on kasa but wo hwa no wa hye adwuma na de ato so vam na awo na wa ha se kasa o asema me to me de minim na me kan yo me hu say na sante hene aba be reply na do ma hene asem bia wa kan asante na me hu krampo so wa reply wo bia wa be kan ho ni reply no it's in a form of action good ne suban de say na yo wa dwura na odi asempa oni ne kan asema yo no be kan koli yo do be hane pa no wa ye de obeso ye no wa ye wotu wa bia fade wetu a on kan just on fa ene ga condition e beku on fact that action speaks louder than words intermediate nana do ma hene ma action no enye kese na nkakasa no embrefo mi nyane sanka mani beje se nka bia mi wura akọ adwabo asi wa pega na flag kama problem ni ho nanka wonso wa be pega de problem ni ho ono approach for be salute no problem ni ho nanka wonso soldier for be salute na competition na tight na asante hene wa bie ayi factory omo ye drinks ye be kom na so wa bie factory bia wa se nipa gum twabam na competition na tough na kasa de antopongo yo papa yada wasi bebe na yansan kwon yesan toso bio mahu no social media no so say o call tobi mahu say onam Togo mahu say onam Burkina afu we de fiora ankwantra fo beko because eye minim say we grandmaster na me sure so say lodge for adwuma na we lodge for na asoma ana say one na wo call to a wo pe oba bia kwa na but I be nesisu nti a ema wo de kokosa ato ya wo mame na ase ye bre ni ntinu e monitor to we no every year bia na yeko
African Lodge for na hye. Sure. Afi bi adura. Omutu nipa ma omokwa na se. Dabi afi bi adura ba bia lodge hunhun bia wo. E Africa no say a friend African Lodge. Believe in Africanism. Time a Bible enyamba wiase no. Time a Quran enyamba Africa no. Na kwambe na Africans ye faso esum nyame. Now we believe in our ancestors in the spirit. But what I say. So ahunhuma na ye gidi no. Omo da so ho. Enti African Lodge I say omo be bounce them back. Na omasen by existence. So baby a ahunhum ni bi obi an ye ko ho. Ana baby ye ko gibia free no. Ye ko na ye ko do omase. So ma boy ho ban ye hunu musu ye hunu asane na omama afepa kwa betu na adwuma ni sikasem koso no. Na fe bibia kama na ya do omase. Na ya sen ahyemuden. Ya sha honhom ne den na ya san do maba na ya ba beto aso na afi sunsum sama hase ayekoso the see idea mako Togo mako Burkina bia mines we no tono chirponi if chirponi ya ba be ko Burkina Faso Côte d'Ivoire rather Côte d'Ivoire ya ba be sna ko Quetta if Quetta I just say all the African countries na mu bechi ni honum nyina yeah ko yiwe tise bia ya ntise hunhum bi wo ha ono no tamochi anase wo ye hunhum wo se hunhum bi wo ba bia baby wo ho aye nkobium bi wo ho hunhum no wo ho no ye mpe o he mi video ba ko ganam ye ko ba bi Togo ni Benin border ne so omo yesika kwankyere ho me kan sa na me translator no me mente French na nyekasa bia na mete so translator no kam wo ekọ no o ye di kan ko ye hwehwemu hwe se de honhom no nasam te ye ko na so honhom no ye adwuma pa na emom omunya de sa kwankyere no mawa obi oban ubewu ana wo do wadamfo bi ko na omuya kwankyere no wie na wadamfo na anya bia we du hwe wadamfo ni bewu enti ekodue no oso onko miso kasa no mente enti ye ntimi anwura ho so ba bi bebre wo ho a ye beko chirpone no se chokosefo ne konkomafo no mo ntokwa tinipa na odwar konkomafo no tuo ni sekan aduro no ono kan the body ni si a ba bi o ho tun se tuo mu ba awura nti ono ne ho na ye ko no ye be di be 3-4 days bi oni ho na ya sen aba back na yakọ kwa etanso ono so voter region hini bi ewu nipa okosi ohene na abemfu bi ewu okosi no ono nso ye be ko ne ho na Ivory Coast nso ye be ko Bontuku akura bi ho no nso hunhum bi ho aibo Africans pa nso ye be ko ho no after that nso no yo Niger bipo bi ho onya ko a obi ani ho we nkwa ni so akura so ni afi we de obechi ni pa no anse echi mansu adwuma pa enya adwuma pa mansu adwuma pa na say e ma uskete boa on kakanka kenti ende say oh well bi o wa o lodge ni ntimi emre kwa be ma bi nso wa ebia me free high crowd na we ni nye African Lodge to Togo ba bi ekoye no company bi I say yenko honum me fa mo kono mo ko bompai na mo sign brand no ya kasikasem te kasikasem na emu yedua ende meko be obi to me from hello Togo ba bi akoye fa mo number mam why o huri say D ball una asoma me na endi ba so abusuafo we de ye forma na mo mo fra na kansam say no bia no atemi koma mo me o fra me say dey me view David nti when your calls and messages bia ebi mo ka say for mo ko ba bia de o mo ko e me mfa won kosa say as a matter of fact say otimi yitu ho na emu eduru dia say me wa adwuma o heba clinic o me an ko ya adwuma o media wa hase no lodge mu adwuma ho ye counseling no ye tonga spare parts o ni nyina iska na ma ja adwuma ni nyina say akoba ko am so yi nzima reverend me pacho me ma 400 cedis fa me ko e say 400 na 4 million hanin claim with Nisan mi peja TikTok for ombe band no na Jaga Master me to 8 million no Allah Jaga Master me to 8 million makotons nsa mi be di jam no me to 8 million na mi be penyi ti sami 4 million nsa ode dada bibi how me de sa de emu yedura me kwa koja me ame de obekọ protocol so won bia no me de be ma o de won bia no na me kwa mindilai
baby a honhom obia no me kwase de te bia no me kwa una akra just say show ne o ke kan some ba ko mi ahwe ya wa akra ya honhom no ba ko na oh dabi ana wenya ko ana me nyasa me nurusa unuru o me nurusa sani o sika so wo protocol wo mani mi dey say manafo police ni bi na man bi o a very good pan or drafts na okọ honum me mane ko honum ko yem bible to dey aseda ne ko no bisa o mo say na Reverend way motian kasa kama no bisa say na Reverend way ana say ko dey o fio motian yo say hey ko dey atwimi adi o hey what you moti enyina di hey papa mo dey microphone o mami o nti what you atwini pa di akutwi moti eso so you find say you know more alliance what I say otu ho ahunu da obi eno so ka ho hu da obi wu a unsuro hwe anti wo hu da obi wu hunu da obi wu ade be kun kwa be fa so obi wu huni nyina nti edu a wu as simple mere ma me ka so okweta ono omo wo sa ade no if udi a ube wu a ade no be ba bonten mo hu say utama so no wo wela na waye case close na just so die nyina copy na o ko pede o ye SD ni pa cho oh da na SD na say obi abewu na o SD ni obi abewu amina me SD na me se fa me ko me di a kira ko da SD for em pesa mom na SD ni ha ko di SD me na me dokas ni o dokas na ye ma no wa kra wa ira so Africa countries no mbacho obi si me fa me number nto ase ma amanfo mo hem TikTok no why wa TikTok a wo hem bia fa me number to ase ma omo minu mi ho se meboa others what I say so when it comes to financially and I say any financially no minu ba bia me call ya o betimi ayi sika ma real no hono ana me translator no so onko no apart from that no ba bia minim bia no ye se adwuma wo ye no ni omo se on be yi sika ma no real ne na ye se wo kwa nipa ohu nipa ba ko be wu na nti wo so onko na se obi ko wu a ambeye ono ne bed na ambeye ono ne hawo nti onko kra so sana akwakoye wona na sa wo ka da fam di wachi adenya wo da mi wu kra mpa ase mabusa fo ombe dis na sai ai fo ba ha omo nwi se ma hu omo 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 se CID fo se omo minim sa ai no omo ba ya na omo se ombe disika dru nse hwe e wo ha na me disika dru de hem 3 se ne 3 sa mate se mo African law school mo disika dru David ye disika dru ye de ntwema emwa ana se ebia wajuma nkoso that one there we have and them in that one ye wo be sika duro there we don't have ye ni bi ho so ye fiska ska so ye be sore na ska gumpa so ne David for that one I don't have but my lodges wo home was ade no occult for na ya mate ye wo egugumo so lodge is different, occult is different, Freemason is different. Freemason here under lodge. Freemason here under lodge. Aye. I just more my basa bebre. Oh, say lodge no. You can say lodge, it's okay say Christian. Even no akwa inam ya. You can say lodge, it's okay say Christianity. Who start here solely your fellowship. Fellowship na ye omo a omko gina park so bom pae no. Fellowship ni yina na aba church no ebuye mra na sofo na se pani no akwadwane lodge akwa yesa abofo enyi good na lodge abam ti lodge no so nyini a ena na ukọ occultism de me nya occult ni me lodge ni me nya occult ni but occult for de omo nsem no quite different from us yeah de yenim omo ho ensem so moja but some your sacrifices sacrifice last week krano memenda e by na out ye twa we ye kan say nantwie e de ma ahonhom e wo Ghana nyina so omo moy na ye djuma nkoso na sika sem nkoso what I say ene papa me ba wona so you because ane metia obi abecha si di medua asase ye etinu mi bia mi kofi anwumre mi ntena fi na Friday me ri ni so de na Friday meti me sheda we de me amebo na mane o de ha etimi de se bia woni jumso ni lodge for benantia akonya o ye forms ababonten nti wetumi ato form ne bi nyame adom a 20th of this month ye the lodge for no etukwan ekobom more requirement bi ansa na nipa na to forms na obi abetimi abetimi forms ba ye ka me ba cho mo fa me number to ase o ma me nue man ba ye ka
de yendi de yechiri nyina chiro yendi prako yesuba te se Jewfo yenye Christians be ye star no te se Jewfo pepepe ye she white si form te se nkramfo na Jewfo ene ye one ye bompa 3 times a day say the Jewfo so bompa 3 times a day no ye sign endi prako say the Jewfo ndi prako no ena yenya abortion wuni hu kwan se odi nipa ko ba bi se yenkunu ana yense no wuni hu kwan ana bema dabi nipa bia se bia lina ayemade emia na matam na kwa adoma ko sa adoma ko se lina mami kuni mami ana dabi wuni kwan se oyesa ye wa honhom ho nti se wa ye obi bia fa beto mani se lina ayemi se nti mun kama se bi mam ahonhom na bedi wa asema mam bo mun kunu se ofata wuo dia mo masem anya wo ya se ene ni nyina se kosi wa ana me se ofata mo asem pepa so be konkon ano ye de ne ko ewo Togo Burkina na wako omo ba bi ho a omo ye mpa bo correct one ojuma no sikasem koso hono unya ko ba within a year o say unya fie unya ka unya adwuma unya ware ade bi by the close of the year no na de wo hwehwe no onsaka nti ukwa hoso kura no ukwa cross nsuo nti wo obi ho adwembone kura wotima nsuo no befa wo nti so yi obi ho adwembone firi utim ansa na wakọ be ansa na watimi anyesa nsuo no kura untimi ntra ubewu nti se de omo si target lodge for say na ye num moja na grandmaster no twintwim no watuko so na me ni so bi otu me hwene wunduro nko ano enti ma untu what I say so yakobo sampa ne ba na bi so ho na fia kan e bia one oba bia da na obi aye ni bibi na obi akekere no ene ba sa yekotogu na omadwaro oluman bi opipo bi so odwaro bo naked na odwaro no wa ye nyankoma de na ma na ho ate ho tina obedu fia watie sekwan ene de sika adwuma bi a wo ye no obesese sika but hay no onya adwuma ye njew ena wonya 18 years from 18 years to 25 years I just a lodge for ni bi do ho dance here and say ya jo but from 26 e ko de otimba wankasa oba na fe wabeto form na wa join here nti sana ya samte ye ho se adwuma ani sika sembe koso na wabo ho ban wo yere no wo wabo ho ban adwuma no sika sem wabo ho ban na de niam bi a wo hwehwe no wabo abrabo de obi a o se de opese obo no enye dress na asem na nsan mi ba me de se o me ma diska durunti am dress mi nya bi a me de mi nya bi iniska one city le sus di caprella di moi French no what I say that is a mini capre no bi akobo ken na ba de say be sha ho boju obi akobo ken na afi bisu so mi tue me voka o sa obi anya wa ento mo da aka obi anya ma musa me da me show obi anya sentina e ka se brasesa ko bo se mi agba wo ba e ka when you get to akama ngaba 5:30 kwa what I say tinu sanete so ye adwuma work hard me ndabia me nipa bi ahia me tu obi afo ade e friend fasika bejiska ebi ni ho uko obi no se bra me yisika ma be join ko obi ubenyeska wan hwe wajepa de nyina beton me I have been trained say yetimi so ase kosua azan bra na obechrom nti wo ye bibi na ya azan lord ni ti obi nsa akwa de oyi e azan nti mi ni nyina mi nim me kira manfo emomuhu me kire ades momu se ade we no sa na tenti ye to no de afa na ya sha se yakoba bi mienu enti ye to aso we yakoba bi a sikasem nipa hie sika o Burkina de ni sikasem Togo de ni sikasem be kire pone de purposely for protection so be tutu a papa no me kai me call ni ho 2021 or 2022 na ne yere ko market ye back hopra motokin
na de koy ye ba ne yere tia obi na nipa na bubugo otia no me mani gani ana mka so aduru de bisoro mu fa mama ujima na matia na go bubu kati chuma ndwe no matia obi du kuma se no matia obi mi ko kra no ma defense kakra asante nye asante poti wade because asante nye o dia kokuni pa ono uza na me de ji aduro no na wo ga saka wan kasa ya adwi we na wodwin o mu de mo fa mama na o bi fa be ka no mu nim dada bone na de dia tire mi ga papa aduro we o ka me to na ntwiten kura meto wo mu nshira so mami aduro tu aduro sike aduro bebre o mu shira so mami be atia aduro no ko amon pene o se ada o se santinye o ka o se o da bi santinye o nshira so mawda babasia yetika nim no na man bia nom sa na opia me firu ano papa na me ko no opia ne sa na on ma me su pia no kasa no konkoma mbe me nti papa ti na me ka chen so onjai ti yeduru pipo bi so no me yesi na o na papa no de ntokwa ba me firu ano so me so me hoho na okoto twede sisi ye hoho na o nyina kagu so bo a na o ye nde na me pata ntokwa ma me tie papa na abubu ntimi so na papa ne da ho ei ti mami ka sem bi o so ni joint mu a o ya na papa na sole papa na kasa biem ko pe se du akura na se na wa ga be kasa eti de ko du ye na mka chane se me ye ko ye no o yire se na o yira ye na sa duru no me srem mumambi something ye na bida something ye aduru we die fa ma sante ampa o ma fa mami na mi ko ho idie ene ka fi uru agwa ngram fo be ko ma ni bi amema eni okona ba je se me kutukutu ene sa o tia me ba me do ba jimi this ya na me mo awetire me do ba jimi this ya oh we are very good papa ne say those days no na buffalo ko any wild animals a lion ni we mu wo area o chire pon side so omu ye sa duru na ukọ afum na ebia ukotu buffalo ana say jata na say bobia na watia no na wotwa ni dua no na de ba fie say matia abo wo da wuram na omakuku no enti oma anye say omo de mai asantefo beti obi o kageti adwam na de ba judi dabi omo de tia moa na abo na abubu na wotwa ni dua na de ba fie nti udi ba fie a na fikromofo ni nyina omakuku no to mukuna na omachiche nam no omo de aba be oma anye so mfantia tia nipa. That is how it is. So the niju so obejo ni African Lodge no obetumi aba na oba join ye de wo say adwuma na fabra na yemboa na adwuma ne nkoso sikasem nkoso na yemboa ho ba nyame pa lodge fo nyina be 2.13 na 20th so yasen 2 ba mi ade me tim ho atum ana mo amofre no mesere ho o fra mi a mi body ni mi face ni so be engine de tebo engine dem mesere o kaka nkwase asema mi obi a me so nkwase asem so mami your friends is here answer na be twa program me mfa no ko obi mu da ma hu di no true call yi ni di bet me mfa no ko obi nti ofre pe me mfa o be so free cent and am say nipa na o kire me say the free cent na o ma me free cent first me dey me di fia kan sa na me yakra bone kakra and am di fia kan na oje hon me dey no on back it is me dey o ma nipa no ofre na ana o nipa na me ka say fa number mam na friend no what so credit mam ana o to credit mama say betin am say me friend nipa ne say for Jimmy kokura yo enti abusia for we dia masumu am sra sa wo friend na sa wo pamwa bia na ne wo de ene bokoboko akasa no say bia ni timbe na wasen atam bochu botu mu du am enu na ehu hian yo papa e beda wase ne obre ne wadati enti to no mi gidi say sa wo san ko ne san to so bu e beba ne aba ba twetwe nkomo medamatie fo ne mahwefo nyina se wo mo je bre ne adaje ehwe mi